Reverend Nathan Bobs Mwesigye Dean wa Harrow Cathedral omuleebezi wa nkole yayisirwe nk'omugenyi mukuru akanisa ya All Saints omugreeta Mbarara Kidikoni amukora gw'okumuseebera nk'omu butongole bwemukuheereza omwanya ogwo emyaka 11. Abakristaayo bakozesa omugisha okumusiima ebirungi ebyabayikizeho omu myaka egi 11 obu arikubaheereza omwanya ogu. Omulisa yagaruka yakozesa omugisha ogwo okwesasiza abo boona obundi abo yakuba yashobiize omu butamanya omu kuheereza kwe. Twagaruka omurukanyamizi isingiro oku Venerable Reverend Patrick na w'omubutongore yasiiburwa. Venerable Reverend Patrick Atire niwe aragarukiye omu bigyere bya the very Venerable Reverend Canon Bobs Mwesigye. Kandi tusiima Ruhango tubasiise tusiima n'omureeberezi wa nkore okutukunda n'okutushabira kandi nitushaba Mukama ngo agumeze matwebembere neye ari kututwara atukozesa omurimo gwe oguruka isizina lye rikwere kitinesa. Akanisa yanyamitiyobora nk'omulimu gumwe gukonja kwetegura ekiro ky'amazarwa g'omujuni ekibingi bakumanya nka Christmas abakora kibayeta Christmas carols. Christmas chikubaso kugenya makonka chibaso kushemesa omutima gwawe rero okafa kibi okasoka omushiri bonga bamwe omu Christmas ibenda kusomya okushambana oshanga bayembongera za bias bayemba gwama gokunoka Christmas njibaisa shemesa omutima gwawe oshumwe ofa kibi osoka omushiri. Ekiro kya Christmas nkijukwa kandi kijaguzibwa biroviro 25 by'okwezi kwa 12 bya buri mwaka.